بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي والله استنى ama اجمال çıkar da kadın uğraşıyor mu? روش باش شبانو وشوان باشي والله اسمه باشفهم للمولدين كيفام هناك هاجي وأسوري بيك باشفهم باشا زرامك عجيب اتشيه دي حروج مربول عملوا ما تقيد الريس يمية أزقول هذا ناستينم شو ما صدق زين يعني هي مرولتني ثاني درس يقرأ ده قول النازكية ك هوالي عزات دلك باقش مربول عنيه خوزي همو إنسان روجيكو هودو دبينن قولا بدن هودو أشتى باشه ويش أخي بتلاقي باقش قول لك جبت من عزاده نا تو وقول نايم باهر Vallahi havala silah rastı beje. Havala zilan. Çey yedi bir de. Havala hundreye ne başladı? Ya böyle çağırışın beri bıraksın az öfeyim ne yapayım yani? Azat kesek haribini ne? Yani kursiyede hemen behevlenin. O havale mizacı gotu bu partici dıkhabite. هفانو از کسی که غریبینه از کسی که غریبینم هفانو ام دکارت لطر هفدو باش ناس بکن پشتی درسی ام هر را بچن نان کبخون و پاشیجی هر سینمای Oo vallahi dinle hoş habe. Dikarlar nasıl? Havala. از چی دویجم هفانو مزانم ام نها بچن بری لجی که زکی خواهی برچی دالون خوارنه خوش و پشترم هر هر سینمای شو أنها هل درس ما درس بيبكى؟ Merkit beje ya. الله الله يا هفانو هون چرا بنا ختم دکن براستیش خب به خورسه به هاوی بینام تنگ دبه اگر اون صاحب از دش خورسه بر شو بردي؟ كرسي بردم ما أبخس بدل لي ما في ستانديه تشتي وصابرة؟ راست بيجي کار خویشه دوچی کردیه یا جبا خدا و پیغمبر خاله بشار اد شاقا ترد عمري تده لمزقفتا شغل مجدكن دار الحجة كمكي وان سري وان تخيل في قرص زمان كردي كني تجبا خدا و پیغمبر ته به پاسپورت زمان کردی در باسی جنت ببین بله از بله وحیم کن باشه همه جنتی هوانو اما ببینید که زمان کردی گری و چیته هون زمان چاوا اما بینانا ایرولوژی که اون تشکی بکرن و بستینن کردی نامشه اگر او پروردهی یک زمان مکتبه که کردی نامشه تو جارنا دکار ناده
وقتی اون کردی داخل بیشن کرد تروریستن لی تشت کار بیرامن جدر با کردی اما جوار راه کردن بخوازن و سازمان انگلیسی بنیب حق تو دبی کو بلاش جوار عیال بکن کردی زمانی داری کامه تو گلک چقدر فکری حوالی آزاد کردی تو نه و کردی تو نه Bence verdin. Partiye işe her gün doğru geç kaldı geri. و چی بیشه یا تو حوالا زلان دبی کو تلی سنه خواندی از باور دکم کو تو جاهل جی لیون حوالا سیدار و حوالا برفین یا اون زاننگه خواندنه اون مکتبا بلند خواندنه این چی کاری و لقرص سازمان کردی حوالا برفین راست بو بشتو شرفا خلاف دکر کردی گری کاری دادی Vallahi turası beji. Yani kat bir karemin nayi. Le ez zor bağ ve hatımda var. Jibar ko estemde var. Vallahi ez ne karım yani. Harem kursu İngilizce. والله من اشتغل عسكري يا تكتشف دلال باقر وقالك باقر Hayır bu ne kurdun? Uçağı bir şekilde eski zamanı kodun. Yani zor fehim nakım. يا تشدينا حبان لو من جوارة من جوارة تكليفك خوش يعني البيجم آنها مرة هرة جيكي خوارنا خوش بخوا وباشا هرة السينمائي تشتكي قلقي خوشة يعني مروف جارة كان قصة تشتكي نابل أبالا برفين نتاوان تني تبي عملوك كأستو هرن خوارنا خوش سينمائك دلا والله بجارة تشتكي نابل Vallahi turası beji. Bir cahil tiştik ne yapayım herim. Hoş bir. Ölçedeki ne var mı? İşte müsaade Roja kurstun evla rojadı sinemayı. Kara kuştuna Kalmam der ya. يا وجي جارك تشتك نابه جارك تني Böyle. والله شو يا يو Dedi ne yapmışlar? هذا ممكن ده Çul. هاتم Çıma çıma. Allah Allah. Ev bazen dile gel ya. شنصان تنا خلينا نقرا في السينما Roj baš havalno. Roj baš malo se. Hele havalno. Hun kuda diçu. Hun sekinin gava ku ders peker hun derketin. يا ماما سبب لنا أم هنا كيف تشيلون ما قلت حياكو دس بيبك أنا أعرف أنا كيف أخو وبيت لو صعب على بالكم Böyle. Havalno. Hun sekinin. Ne diçi bu hata birava. Gereken hakki hişyar bı. Ders azmen ne derset ne tişteki hanekoya. Roj baş. Roj baş. خلف والله خلف تعال يا هذا ما مستوى الخسران ولا لا Böyle Kerem ki. او تصدق شو الكتم بيمن يا السباق ودي اللي قم وجلست وين خلاص بهم يا هرج يقول له نابج على القحوير ومشتي ومقهورة شارم كيني قهوة يصير هبدو مبقى كده لي بيش دس في الكتم بيمن كاروان تنتك بيتا تو هر حفته تما كنت بيت درسيت وسال بيش ولا دو حبس في كتم ما موسى حوالي خلف بنا زمان كردي تشتكي قال لك تايبت حوجي كنت وقتين بيحرساك يا ازاد بقى مقول دسوي البيمن بون زانه بقى دسوي البيمن شو بيجم والله بينام التنقد بشتيا وما موسى درس زمان كردي تشتكي ورثي ويستجمرو وكش إنسان تير آب وجي إنسان برشي خوارد هر هفته توصل بيجم Havale xelef, havale azat hinek tişta rast dibêje. Carek ne? Dereng nemîne derse. Ev tiştekî pir giring ne hevan.
Emeği de hişyar bibin. Dema xodem ben derzi. Tamam, emeği de derbasi ders axo bibin. Beli evalno, em beri ev 5 peyrane kumedabu ve em çê bikin. O andına hevokan de bikarani yana. Yani. Beli ki bu fazlaya kemin çê bikin? Mamoste peyvên hemwate û hemdem ez çêkim. Yani mamoste peyvên hemdem yani peyvên nûjen peyvên hemwate jî yani wek peyvên wek hev. Ez mînakê xwe bixwînim mînaka min a yekem zav û pir peyvên hemwatenin peyvamiya duyemîn tekoşerên tevgera azadî me muzînê hemdemin. Beli, kerem ke, wer binivîsî. Ez binivîsim mamoste. Allah koruyor. Allah koruyor. Ez bixwînim mamoste. Beli, Zav û pir peyvên hemwatenin. Adî mamoste tekoşerên tevgera azadî mem û zînê hemdemin. em rast bikin bana, sere rast bikin. Birader zah. Tipa heye. Peyven hematenin. Tekoşerin, birader heye, tipa tekoşerin tevgera azadiye tevgera azadi memuzine hemdemin. Hep kemasi dede heye usafiyaya le tekoşerin tevgera azadi memuzine hemdemin. Müsaade ben. Azadiye. Azadiye memuzine hemdemin. Ki sahip kişileri Zina. Tişbenayê mamoste. Ya Allah beş derrusim. Çabuk ken hoş dinivise. Ya tutan bu elbestvan ya. Sabi, xelak. Çen tip çöp bu yetçedi be. Al tuşuna be ya. ولا Ez يوسف bûne mamoste. Bele kerem kerem. Sabi. ولا أسوس هوا كم تخش شيء Sabi, helak. Spas. Bele, rastı şimdi sayı. Havayla usta şey gerekiciyle. Eci dikarim hava ken hoş şekim. Mamoste. Bele, Zayend u berdev u hevpar. Ez dikarim çekim mamoste. her şey tutmaz çeker. بله ماموسته از کردم و گله کجی به کردی دزانم یعنی ماموسته ما گفت بردک ماموسته یعنی کل سر ناوه کمکه آنجی پارتیه که کسی وقت داخله او بردک هف پارچی ماموسته یعنی انسانی که هف دوره یعنی کتاب کار دکن هف دوره خباتی دکن مروفت کار ورش بیش ماموسته مینا که من موره نویساندی ماموسته از لخباتن هر پار ده هر تن بردک که باس که جوانم بنویسیم ماموسته Yani, tane nafar, ماموسته ده بنویسیم dibe. Kerem'de. Bele.
دوباره بکن مامۆستا. Ez li xebatên hevpar de her tim dibim berdevkê baskê civanan. Berde baskê ciwan. Ciwana. Çawa çi mamoste? Civan. Civan. Baskê civanan. Çê denîsane çawa nizanim. Civan. We, bi tîpa we. A dibir de tişkî wisa heye min dibêjin? Belê. Belê. Ya ji tîpa î ye. Baş mamoste. Belê. Gelek spas. Ateyek tene got, te xwe negot. Ziyade jî bixwîn mamoste. Belê, bixwîne. Mamoste ziyade jî zayen de yani em bibêjin cins mamoste. Em ê bêjin nêr û mê yani jin û mêr yani me karbêj ez û eylem mamoste. Belê, ve. Belê, gelek spas. Belê hevalno, mijara me îro di hevalnavan de paye. Hevalên hêja. Ji ber ku di hevalnavên çawaniyê de paye heye, ev mijara me piştre hevalnavên çawaniyê da. Paye asta navdêr û rewşa wê li pêşberî navdêrên dinê mirova didin nasîn. Di kurmancî de sê hev paye heye. Payeya asayî, payeya hevrûkirinê û payeya berstirîn. Ayekemîn payeya asayî ya duyemîn payeya hevrûkirinê ya siyaşî payeya berstirîn. Em berê li ser payeya asayî bisekinin. Payeya asayî payeyê bi gelemperî nîşanî mirov dide. Wekî hevala baş, mala fireh, xaniyê kevirî, bi vî awahî. Hevala baş. Divra de hew em dizanin ku taybetiya hevalê başbûna wê ye. Lê em pêşberî tiştekî dinê wê nîşan nadin. Mala fireh. Wekî dinê em karin kîjan mînakê bidin, kîjan heval dixwaze? Belê hevalno mînakekê bidin. Hevalê xelef ti bide. Mamoste mirovê bi berçak û biçûk. Belê dibe. Mirovê bi berçak û biçûk ne wisa? Pir biçûk. Bir biçûk nabe. Ew dibe payeyek binêne ser wê bistekine. Mirovê bi berçak û biçûk. Wekî dinê keçika xweşik. Mamoste hemû keçî xweşik in. Ew bira bimîne. Em ev mînek de nêzî hebin. Wekî dinê em dikarin bibêjin ku mala me fireh e. Bi vî awayî şî dibe. Mala fireh ev bi alîkariya ve qetandekê çêbûye û mala me fireh e şî dibe. Heqas mînak bes ji bo payeya asayî. Payeya me dinê payeya hevrûkirinê. Payeya hevrûkirinê hevalno çend tiştan bi hev re
dide hevrukirin. Yek jiyeke mezintir be, yan yek jiyeke çuktir be, yan vak hev be, yan zêdetir be, em vê payê bikartînin. Wekî mînak ew bi qasî te mezin e. Di birade em her du mirova li hevdû hevrukirin dike. Ew bi qasî te mezin e. Em jê bikin. Mamosta minakê bibêjim. Dibe ez berê mînaka xwe binivîsîne. Ew bi qasî te mezin e. Bi zimandirêjiya xwe wekî hebin, ev jî dibe. Zimandirêjiya xwe wekî hebin. Wekî dine, berê heva. Azad ji xelef camêrtir e. Tu destirê dide hevalê xelefem binivîsîne. والله ev ne destûra min e. Ew gerek ew bi xwe bike. Ew ji hebkî zor e. Tamam Azad efendî. Lê mînakek rast e, dibe. Çawa rast e Di mamosta. alî rêzmaniyê de, na, heval çev fêm neke. Di alî rêzmaniyê de mînak dibe. Bi rêzimanê me tê ser me ya. Berê hevalon, di birade hevalnav çi ye? Mezin e di birade. Birajî bi zimandirêjiya xwe. Wekî dine mînakek dinê bidin, çîroka wî pir xweş bû. Carna jî bi alîkariya xeltafa tir tê kirin. Em li ser wêya jî çend mînaka bidin. Li birade pir xweş heval nabe. Sêv ji hejîrê xweştir e. Sêv ji hejîrê xweştir e. Di birade bi alîkariya qeltafa tir em hevrûkirinê dide nasîn. Di birade jî xweştir heval nabe. Bejna wî zêde bilind bû. Mamosta dengê wî wek dengê dîka ye. Nabe. Bejna wî zêde bilind Güzel bû. buna be ya. Heval, tu di birade tu bê wekî dîkan. Tamam dengê dîka ji dengê wî xweştir bû. Belê ev dibe. Dengê dîka ji dengê wî xweştir bû. Ev dibe. Lê ayê kemîn gava ku te got ew dibe paya asayî. Tamam melek Tu kir. gêra perî nîşan dibe. Melek kir. Belê, a duyemîn dibe. Tamam. Hesin ji pembo girantir e. Hesin ji pembo girantir e. Di birade em hesin û pembo li hev rû dikin. Di birade jî hevalnav giran. Belê hevalnav paya me yê a dawî paya berstirîn. Payaya berstirîn asla herî zêde nîşanî mirov dide. Wekî ku em bibêjin zeytûnê dêrikê zeytûnê herî xweş li dêrikê peyda dibin. Mîneke. Dêrikê çiyayê mazî. Evet. Divê mîneka de diyare ku zeytûnên herî xweş li dêrikê ne. Jê xweştir hene, natune. Belê hevalna, divê hevokar de jî hevalnava me herî xweş.
Emina köküne bidin. Dairên herî bilind li ber avê ne. Divradekî jî li hevalnava me herî bilind. Belê. Öyle hevalna divradê jî diyar e ku herî hatî berpêva bilind û astavî mezin nîşanî me daye. Mînekek me didî jî mirovên kiniktirin li Çînê ne. Yani mirovê herî kinik li Çînê ne. Veya dixwaze bibêje di vê payeya de. Her wiha ji mîneka me jî diyar e li dinyê mirovê herî kinik li Çînê ne. Wateya ku didime ev e. Di viradê jî hevalnava me kiniktirin. Hem mirovên kiniktirin. Hevalê neja me bi gerenterî li ser her sê payeya mînekekê bidin. Di virada hûn ê baştir fêm bikin dêm jarê. Îsotên aliyê me dûjin. Lê îsotên merdînê dûştirin. Îsotên herî tuş li Rihayê peyda dibin. Diba her sê mînaka gava ku em lê dinarin. Mînaka me yekemîn. Îsotên aliyê me tûjin. Di virada asayek gerenperî nîşanî me dide. Hemû em dibêjin ku îsotên me tûjin. Lê mînaka duyemîn de lê îsotên merdînê tûştirin. Em virade îsotên aliyê me û ê merdînê hevrûkirin dikin. Di vira jî de payeya hevrûkirinê heye. Ayekemîn payeya asayî. Advêmîn payeya hevrûkirinê. Lê mîneka dawî de em dibêjin îsotên herî tûş. Di tûjaya xwe de herî radavê mezin em nîşan dide, ev jî dibêje îsotên herî tûş li Rihayê peyda dibin. Di vira de jî payeya berstirîn bikar hat yani. Hevalna di vira de jî hevalnavê me tûş, tûştir û herî tûje. Her derin radeya payeyê bilind dibe, mezin dibe. Tu pirsêwe heye li ser payê? Payeyek ma ev jî alîkariya qertafa ip tê kirin. Qertafa ip. Dengê yekemîn ê rengdêrê tê pêşiya qertafa ip û ji wê peyvekî nû tê ava kirin, ew jî paya herî zêde nîşanî mirov dide. Wekî em dibêjin peyvana bira nû be, di vira de dengê yekemîn kîjan e nê ye. Ev bê pêşiya ip bi vê avahî û em ê peyvê pê re binivîsîne, bu nif nû. Yan jî sip sor. Em karin ser hevoka jî de bikarbînin. Spij bira. Ev gula sip sor e. Gula sip sor yan jî. Ev gula sip sor e. Yan jî sola min nif nû ye. Ev lavek
kere. Ne bu? Hevalno, her uhaş, devradeşi hevalnave men nübnu usıp sonra. Devradeşi vaki huyayı kur, paya her izleyden nişani medide. Hayvanlo mücarame devrada kadiya medide. Hayvanlo mücarame devrada kadiya. Em edi dervasi karimale bibin. Penç peyven me hey vaki her hafte, hule manad nav hevokan de bikarbine. Peyven me evin, belavok, berhem, çant, بیمن او هستیار بله حوالا هونه با پیمانان هم معطیان هی ببین و هونه با که هر هفته دنا هوا کنده بکار بینن ادم تک ببین پیشبازی آخر پیشبازی هم این را و دیسا پولا مبیب دکم بله دیسا برا کما بیدونو کما سوسن به اصلا هر پیوه که بدم کمه که هونش به پیوه پیوه داویه پیوه که نو آوا بکن پیوه ما بکیجان پیوه دنگی قدیه هونش وی دنگی پیوه که نو آوا بکن وکی گاوا هم ببیجن جیان بکیجان تی پیوه قده دیوان نه هونه بله هونه ببیجن نوروز بکیجان تی پیوه قده بزه هونه ببیجن زیده ببی آواهی هندره دو دقیقه کیجان کن پری پیوان آوا بکه چه بکه او کن وی سر بکه از پیوه بدم وی کما بیبون پیوه فرهنگ کما بیبون اصوصن پیوه فرهنگ کما صوصن پیوه پرتوب دما و دست بیکر هوالنو بله خلي مشاركتك كاكي خلي مشاركة الوزر اللي هرب انك تجمع الغنى من هاري خلي بله هوانو دماما قدیا باشه دماما قدیا مراقصو ناموسته زو قدیا اما بله بله هوانو هي قضية فينو سادينن من مقدار بكتب شكرا ما يا قرأ ماموسته دنوي سينا tamam da işte. والله يعني شكرا ما قرأ كوما كوما صوصن bu avat بله كوما صوصن از پیوی و بخوینم بله اوانا از بری پیوی کما بیگون بخوینم گور روش شوجی ایلون نوک کفچی ایسوت تاف والا و آگر دهر بیب و çekliye ya komas olsun kevir res zer roş şuji isot trambe lezgin un neyar nehar Hevalno, komas beybun serket. Şeker pisliği yapar. Bele hevalno, koma beybun serket. Koma sosun hoş koma beybun re. Ev Portugal bistine. Fadile Kufragi, jideng beş. Fadile Kufragi. Destan Çiroken Kurdi. Berhevkar, Hogar, Berberi. Ji endüstriya Kurdiya Ahmet'e derketiye. Bele hevalno, hune ve abistine. Pırbaşe, pırbaşe. Naveye bugün nişanlı. Bele. Ya vallahi billahi Türkçe kanalımı da çiğnem. Hevalno.
بەستان ئیرۆ دبردە قەدیە حتا هەفتە پێشیە بمینن دخێر و خۆشیێدا ڕۆژ باش لا وسهل polis vallahi da fırın benim diğerine Bra. Eyvallah. Vallahi koyacağım. İşte gibi gen. Kalın. Allah nizamı kusup şarket market kendimiz alha dükkanlarım işte hakkı alha dükkan tüle şarket evi durum işte alha dükkan tutup var Aman sen ha. Rojbaş. Polis de var. şart Vallahi başı. Başı. Aman teşekkür ederim. hala bu sefer benim çekim Var hediye deme. خاله بشه خاطر خلا هم دانی مالی آته تعلم کریه خمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي